Yeah, ingane nginazo zo 48. Abazukulu ba 15. Basazalwa. Khona bazalile utiya yini konke la angithengi ekudla kwa 10,000. Bonke bathola ukuthi bangihlukanisa amasaka endlini koma wabo ngithenga ukudla kwa 23,000. Masaka ka rice, masaka impuphu ngihlukanise 4 ukuthi ukwazi ukuhlala noma 2 months engathenganga kudla. Ingane ezincane mhlawumbe ezino 9 years 8 years kuyenzeka ukuthi ingane naleyo mnyaka ukuthi iyathwasa mhlawumbe ithwasele umnyaka. Awukwazi ukuyithwasisa ngani mina 9 years na 15 na 20 years ngoba unyanga uyahlupha. Unyanga asinto emidlalo. Akusinto le bayenza manje ukuthi bayathwasisa into yomdlalo. Ma uyothwasa fanele ukwazi ukuthi ngempela lento ngiyela lapha enyangeni ngiyabela indlozi lami ukuthi liphakame liphezulu ngoba ngisho ukuthi ngilwa nabantu babulalayo ababulalayo abafuneki angiwusebenzi lo msebenzi wokuthi wena ufuna ukhiphe isithunzi kanti beyimbulalela angikwenzi lokho ukuthi ngikugeze ngikhiphe isithunzi lesiya ngoba labantu bangezayo bobuya balwe nami inyanga zamanje siyadaba usifazana ziyogeza nayo emfuleni manje angikwazi ke ukuthi siphethwe yini sathana nzimu noma yini angazi. Ngibingelele ngikwamukele mbukeli wami kulona uhlelo lwethu iTell Your Story. Siyakwamukela ke kuyona ke iTV channel yethu ikwaDukuza TV. I-host yenu namhlanje uSikhumbuzo wakabhodozakhe Sibongo. Yabona ke namhlanje mawucabanga ukuthi the last episode was epic. Le ubone episode namhlanje ngiphansi le kwaDukuza eMelville sivakashelena ubaba uMhlanga sivakashela inqokonqoko. Udume kakhulu ke nje ubaba uMhlanga ngokusiza abantu abangaphilile baningi abantu bayancoma ukuthi hayi ubaba uMhlanga usebasizile nje kakhulu yabo. So sikwaDukuza TV sase sithi ke asehleke simvakashele ubaba wethu ayikhulumele yena nje esidlangalaleni azendlale nje ayineke nje ebantwini singalokho sizwa ngongizwa bethi yabo. Kodwa ngaphambi ukuthi ngimnikeze nje lelo thuba ngicela ukuthi nje ngiqale ngithathe nje leli thuba ngithi baba uMhlanga siyabonga kakhulu sikwaDukuza TV leli thuba othe wasinika lona namhlanje ukuthi sivakashele. Siyazi ukuthi umuntu obusy kakhulu yabo kodwa ukwazi ukuthi sithe masicela kuwena ukuthi sicela ukuhlangana nawe wathi hayi bafana bami ngoba manje lento eniyenzayo into ekhulisa umphakathi yabo wasuthi hayi ngizoninikeza ithuba naba ke abalandeli bakho naba ababukeli bethu cela uyithule kubona ubaba uMhlanga ubani wakabani. Ngiyabonga kakhulu abalaleli, ngiyabonga kakhulu nonke South Africa. Ubaba Mhlanga lo wakaMhlanga Sibongo. Ngiqhamuka abaningi bazi ukuthi ngiqhamuka eMozambique. Kodwa ke angiqhamuka eMozambique ngiqhamuka eLimpopo. La kwakhula umzali wami wangilahlela khona. eMozambique ngahamba ngokuthwasa. Kodwa ke ngahlala eMozambique. Ngiyazi ukukhuluma lelimi laseMozambique. Kahle ubaba wami bekumndawo wathandana noma wami waseLimpopo kala kaMalamulela ilawa thandana naye lo mama kwatholakala ke ukuthi umama nobaba bangishiya kwasala yini mina ke nomnakethu nasiswami osifazana washona ke lo sisi ngoba nami ngiyiwele awuboni abalaleli kwaba kanjalo ke phasa ke kule nyanga yakasikhosana le kaMalamulela. Thwasa kwami ngahamba ngothwasa ngabona ukuthi kuncane ngahamba ngothwasa eMalawi ngasemlanje la khona ngayo thwasa ukuthi kufunda yonke imithi lengilapha khona ngilapha ngayo abantu. Ubaba methi bamshiya mhlambe bafike kwakuthi mhlambe bafike bamshiya khona bahamba noma mhlambe bangishiya ngokushona. Bashona bonke abazali. Yeah. Ayi kahle ubaba ngibona. Kakhulu nokho. So ubaba ke lolu hambo lakhe lokusiza abantu mhlambe uhambo luqale nini luqale kanjani mhlambe? Ngaqala na 20 years. 20 years.
ngaqala ukuthi ngibe inyanga ngina 20 days ngahamba ngiyothwasa-ke ngathathwa ubaba Sikhosana. Baba Sikhosana wahluleka naye sengathathwa omunye emjita uyehambisana nomkhulu wami wathi awu ungahlupheki mzala asiwele sawela-ke saya ngale eMalawi. Safika eMalawi-ke ngathola enye inyanga yendoda iyona yangithwasisa-ke ebunyanga ngahlangana inyanga yokusiza abantu ngafunda yonke imithi manje kodwa imithi eminingi lengiyithwasise kakhulu ukuphasa yayiphasela eMalawi. Ney'thwalo uyazenza nazo angani noma kuyiqiniso lo. Iqiniso sikhulu sami ningasho iqiniso ngiyenza ithwalo ngizenza mina angenzi ithwalo maybe sihambisana negazi. Angeke umuntu wakwafika kumina nobalaba ngibala phayi ukuthi wakawageza ngegazi lenkukhu noma wakageza ngegazi lenkomo noma wakawageza ngegazi lembuzi noma lesikhawu. Angithwalisi kanjani ngoba ithwalo zami ezithwaliswa ngomuthi wemvelo lo ungawufunda kakhulu ngoba umuthi wemvelo awuhambisani nokubulala umuntu, uyaphilisa. Ngoba manje ngisikhuluma kunabanye bafikile nomuntu abangakhulumi kodwa umuva kokuyenza umsebenzi wami manje soyakhuluma bajabula ngoba imithi ngiyenzayo isithwalo uyaphakama vele ube nemali ngendlela yakho hayi ngemali kungena nje umakelebisi. No, angikwenzi lokho, angikwazi, angikufundelanga lokhu. Ngakufundela mina ngokulapha umuntu nokuphilisa umuntu nokufikela umuntu nokubethela imizwa yabantu kungangeni batakade kungangeni ipoko kungangeni lo msebenzi owenzayo. Ngoba siyathola nokuthi ubaba unabantwana impela, hayi abantwana nyana unabantwana nje impela. Ya ingane nginazo zo-48 abazukulu bawu-15 basazalwa khona bazalile abantwana bawu-2 khona bathi-12 futhi ingane hayi inkosikazi ingane. Ngiyazi ukuthi angazi kofika ku-50 noma ku-60. Ngixolise babami ukungena emlonyeni. Labantwana bawu-48 omama bangaki? Kuna amakhosikazi benginawo kuqaleni ngisakhula kusukela ngokuthi ngaqala ukuthwasa ngaya le eMalawi ngakhulu ngaba nomuntu wesifazane wazala ingane wazilahla. Ngabuya Giyani ngaba nabantwana bawu-6 noma wakhona washona. La bantwana bonke laba abangizanga angithi besengilobola vele bengilobola ngale abaloboli ngenkomfana la kaZulu ngale ulobola ngemali yonke into le kodwa ngabathatha labantu baba ngakumina ngoba bathi ngoba awunaqala awunasikweleti kuthina sicela ukuthatha ingane zakho ngoba phela vele kugcinena abantu. Ngathatha lezo ingane zabuya kumina. Seke lana amakhosikazi nginawo awu-6 ngoba amakhosikazi awu-6 uyedwa 8 uyedwa 8 ababili nje bena 16. Umunye umdala una-5 emunye ungathi ulandelela lo waka-3 lo ulandela waka-2 una-7. Lo munye lo ulandelela lo waka-3 una-3 lo munye una-7. Manje bahlanganisa bonke abantwana labo ba-7 bonke bakhona la egcekeni. Yabona mbukeli wami masikhuluma ngabantu abayazi into abayilethele uNkulunkulu emhlabeni, hayi laba bomhlaba ngiyavuma. Angalokhu nje ngiyalenanele ngiyakuvuma uyindoda emadodeni. Bonke abantwana bawodlwa yimina, bonke abantwana bafundiswa yimina, bonke abantwana utiya yini konke la angithengi ekudla kwa 10,000 bonke bathola bangihlukanisa amasaka ndlini boma wabo ngithenga ukudla kwa 23,000 masaka ka-rice masaka impuphu ngihlukanise 4 ukuthi ukwazi ukuhlala noma 2 months engingathenganga kudla. Kuno 2 months lowo awupheli futhi ngoba kuyadliwa kasukulu ayinginamndeni mningi impela. Ya hayi wangipha mpela. Hayi cha impela hayi ubusisiwe umhlaba lokho nje ngizokusho ngingananazi ngoba niyabona nje umuso wakhona mkhulu ungakanani ngale akukho sitachi la mawungabe kungena nje akukho sitachi komuntu ngicatshisi ngoba ingane siningi sotachisa ba umndeni wodwa. Umndeni wodwa
ayekho umuntu wamabhala aphinde kabathekela umuzi ngale lokhu uthengile njengamanje abanye abantwana bangale ngasemahwane ngithenge umuzi omkhulu kwamanje ngiyakha ama-room manje ngaphandle ukuthi ngikwazi ukubeka labasukulu nabantwana ya hayi khona angisho nje bamhlanga ngithi inhle impela into oyenzayo kulesikhathi samanje ziningi ingane engenababa yabo ziningi ingane engenababa ikakhulukazi nje ontanga yethu umuntu afike akhulelisa ingane yabantu ayishiye kanjalo yabo kwamanje wena ukwazile ukuthi ubaqoqe bonke abantwana bakho bebe ngakuwena akekho umbalekeli yabo mhlambe kulabantwana laba esebekho abakhona lapho mhlambe ukhona mhlambe okuyena ombona ukuthi hayi lo mhla inyama yami ikhathala umsebenzi wasekhaya uyosala kuyena kunjalo impela kufanele wenze njalo ngoba ngiyenza vele bese ukuthi mangishona mina ungaveli ukushona nemithi yonke ya ngoba mangishona mina ungashoni yonke into esekhaya umsebenzi ufanele uqhubeke bakhona abawuthuma kunalo irasta kunamunye nje intombazana kunamunye nje sengimbonile ukuthi naye kufanele kangene kule list yokuthi bakwazi ukubona ukuthi ngenza njani ngilapha kanjani imithi yenziwa kanjani ukuthi mase ngishonile ke uNkulunkulu ngithathile bazokwazi ukungena kuleso sikhundla leso baqhubeke nomsebenzi ukusiza abantu ya sifika nje lapha umhlanga unomama ubehlezi yebo kwase kube ukuthi khona othi umama lo wake wafika ngathi nondodakazi la ekhaya undodakazi ukuthi unenkinga ukuthi akakwazi ukuthi akhulume kodwa into ithi wathi esephuma lapha ngesango yonke into yayisi right yebo kunjalo vele ilabo bekhuluma ngabo ukuthi bafika nomuntu ebuthandi angakhulumi abantu bawu15 bambamba beyabahlula bonke noma bawu20 bambamba lo wentombazana kodwa sifazana kodwa wathi fika la ngathinta amayeza awu kwaphela kwaphola mase kupholile kwabonakala ukuthi cha ubuyele esimweni sakhe kwabeni kwesikhathi bayakhaya ngoba phela bafike semini ningakwazi ukubayenzela imithi ukuthi akwazi ukukhuluma kana babuya ke namhla ngoba selibadolile baqedanga 5 minutes kodwa bafikile ndathi uzokhuluma khona manje ngathumela unkosikazi omdala wapheka iphanishi bitshana nemnike nyahle waqeda kuhle seyakhuluma injani impela hayi uyizwele mbukeli wami right from the horse's mouth yabo akhulumanga mina uyikhulumele yena siqu sakhe yabo kunamunye nje ufike kuThandi naye impahla ke igcwele inyoka igcwele ukhona njengamanje ngaphandle igcwele inyoka impahla yakhe ubona laba bafana bafishana sikuthi awu Nkosi yami wafika nobaba inkhuluma ngokuThandi athi hayibo kwenze njani cha mekeleni ngiyokhipha inyoka angicedanga no 5 minutes ngacedanga kusikhipha yabo nikeza umuntu wapho ugeza wathi uyabuya nje awu cha sena namuhla ukhona ngimtshela mama khona ngeke iphume ngani imali ngekho ngoba ngilapha imali ngekho manje amandlovu kufanele ngiwapi ngibike na namanje ulinde ma wakhe ungaphathi sekuqedile kwenza umsebenzi wakhe inyoka seko utokoloshi bayabona basekho yonke into ihambile nje kanti khona umunye usisi wakhe ugangayo beyafuna ukuthwala ngaye noma lo mfana hayi ngeke sikumshobo ngaka hayi vele igama lomuntu libiza inkomo Alikhulumi. libiza inkomo igama lomuntu asiliphathi nje isinomi kanjani Yeah. yabo enye into bamntana sithe masifika la sifice ubhizi impela ujabule nje impela nje over the moon yebo kunjalo lokuza uthakazela inkabe emhlophe lapha nje uyithopa Kunjalo. awusibeke esithombeni nje no lokho ngikwenza ngokuthi umsebenzi wendlozi makuthi ukusile kufanele nawe uthokozise lijabule indlozi ukuthi no emsebenzi wami uphethe kahle yiko bengikwenza lapha yani nje benibuka nami ngiyenza lo msebenzi ngijabuliswa ukuthi ithongo namhlanje lijabulile ngomsebenzi wami ukuthi ukwazi ukuthi labangenayo ikwazi kwasiza kahle ya iloko ke nje ngempela kuningi ngikwenzayo
emaqondana nabantu into ongayincaba kakhulu yokuthi ngenze umsebenzi womuntu ngokuthwalisa ngenyoka ngokuthwalisa ngespoke ngokuthwalisa ngento ibhedayo nje lokwangwenzi ngoba phela ngicabangela impilo yabantu ngoba baphila nomndeni wabo semndeni wabo uzohlakazwa yimina lento ayinakuliphatha kahle ngoba phela uNkulunkulu wathi asiphileni sonke asinakekelaneni sonke makuthi ukhona uhluphekayo na ukwazi umsiza ngoba phela futhi ekugcineni angithi abaphansi njengoba noNkulunkulu njengoba bekuphile lesi siphiwo ikahle kahle bakuphela ukuthi wena siza abantu yabo ungabe usuthatha wona leso siphiwo ususebenzisa for ukubulala ngenye indlela sekusiyo indlela yabaphansi ke le iyona kakhulu umuntu mdala ngoba ngikhuluma mina ngikuthandi kakhulu kuhlukumeza umuntu moyeni wakhe ngithanda ukuthi umuntu ahlala khululekile wabona ngoba ngibalapha abantu abaningi bayasho ukuthi atha ngeke phela uthanda wonke umuntu emhlabeni ngeke ubalaphe bonke baphile bonke manje kodwa ungazi usolo wonke umuntu kufanele umuntu ube nabantu bambalwa nje basolayo kube nabantu abaningi ngoba lento ihlele njengevote manje mawunabantu abaningi bakuvotela uyawina mawunabantu abancane bakuvotela awini manje hayi ukuthi lo uyakhala nalo uyakhala ngemsebenzi wabamba mhlanga uthongo kuyafana ukuthi ayikho into ngiyenzayo angazi lutho mangazi abaningi uningi webantu kufanele ujabule ngoba nje kakhulu ngoba ngizule ngizombuza ukuthi ufike ngijabulile kuseni ngijabuliswa ngemoto imoto efike ekuthanda le moto engaphandle umuntu wathatha special ngephelele inyanga zidlulele wathatha special ngephelele ngamnikeza ngamgeza kahle ngamtshela lo muntu walandela umthetho lengamtshela yona wathenga moto yakhe kuqala ngayikhombisa moyeni futhi seke izolo ngingalindile lutho nje nayo imoto usuku ngo12 la imoto bo nobe uletha imoto yakho koyibonisa la wena ungithengele imoto yakhe baba mhlanga ngiyokunika le V6 yakho V6 V6 le Nissan Navara awunkosi yami ngavela ngajabula ke yona into kakhulu kakuthi sokujabula kweni manifika kuseni ngibona ngijabula bengijabuliswa ngale moto hayi cha imela hayi okusho khona ukuthi abantu bawujabulela umsebenzi akusho mina kusho bona ngoba abantu bayangibonga ngosonke isikhathi bayangithokozela futhi nokuma video yami bayathokoza manje uyabonakala ukuthi umsebenzi ngowenzayo bomkhulu bavumile kuvumi ithongo livumile livule ezakhe ngoba phela ngeke uyenze umsebenzi kube ithongo lakho lijabulanga enza umsebenzi indlozi lijabulile into sikhuluma kakhulu kubantu laba njengathi ezinyanga silapha ngiyakhuza futhi no TV yami mawungawazi umsebenzi ungadleli umuntu imali yakhe ngoba kufanele uyenze umsebenzi udle imali nomunye akajabule yes kungadli mina mali kuphela ngijabule mina omunye ungakwazi ukujabulisa lento ayiphathi kahle abantu ifuthi nendlozi lakho aliphatheki kahle phela mawenza njalo kahle kahle ekugcineni idlozi ligcina selikuduba lokuduba manje kuphela imoto kuphelani kuphela kwemali ngoba phela awuyidli ngendlela right le mali leyidlala kahle udli inyembezi zabantu abantu bayakhala wena uyajabula kujabula wena manje laba abajabula yabo seke kunjalo ke ngibeka kanjalo mina baba Mhlanga ngiyakuzwa baba lambe mangingabuza nje baba wami la ngoba vele umsebenzi vele uneyingqinamba zakhona vele yebo into nento umusa eqala vele khona inzima kufanele udlule kubona mhlambe ubaba uMhlanga mhlambe eliqala lolu hambo lwakhe lolu mhlambe iziphi ingqinamba abhekana nazo nje ekuqaleni kohambo lakhe ngoba vele showcase ihlezi vele sizoba khona ingqinamba vele lano iqiniso phela ekuqaleni ngahlupheka kakhulu ekuhlupheka kwami ngahluphishwa kakhulu ithongo nesikole angifundanga ekubhala angikwazi abaningi mabakhuluma nami ngokubhala efonini yami ngiyabatshela ukuthi asikhulume ngevoice note
ngoba angikwazi ukufunda indlozi la ngivalela kufunda ndingani ubaba wami lathatha la thetha lamthatha angeke umuntu uzomela ngathwasa kanzima ngalusa inkomo kamawelela le ngalusa inkomo kumunye baba batoka duze lo bantu baba ngikhohliwe ngoba sekudala washona ngalusa inkomo ngaqeda lapho ngahamba ngathathwa kalomjita ngiyothwasa kule nyanga bengishilo kokuqala kaSikhosana iyahluleka ngabona indlozi lami alikuthandi lapho benifuna ukuthwasa emandaweni nasemandaweni angifikanga ngoba phela nami ngumndawo angisafikanga emandaweni ngahamba ke naye lo mfana ongibeka eMalawi eMlanje ilanga bona khona kuhlupheka kancane hey ngihamba ngoyolima ukuthi ngikwazi ukudla nokwazi ukuthi ngikwazi ukukhokhela unyanga ukukhokhela kwaleso sikhathi bengingabisi imali beyibasi kakhulu hawu ngahlupheka ngaqeda lapho ngathi ngiqeda lokho ngabuyela ke ngibuyela kwayihlala umalume wami ngasesihlahla Shangufi angisayanga le kaMawele ngabuya soShangufi ngafika lapho ke ngasama bona ukuthi hayi umuntu uyasebenza ngathi ngiyazama munye waphumelela ngiyazama munye ngiyaphumelela awu sengaqala ukuganwa ke base kuganwa ke ngosifazana labo ngibasho ukuthi baningi badlule emhlabeni ukuhluleka kusiphatha kahle ngawela futhi kuyofuna umfazi ngale ngoba bekubona bangala bayangihlukumeza abahambisani nobunyanga babo mangwe abanye hayi balaka mazuphela ngisho nalente ngasa kona amashangana amanye bebangakwazi ukuphatha kahle emsebenzi wonyanga mawumtshela kusasa uyafema manje ayikwenziwa lokho utolakala ukuthi uyabhambanisa njalo ufune kuyakhaya njalo bakuthi siyayinyelana ngizilapha ngingedwa ongeke umfazi wami uye kubo manje mina kusala ngingedwa lapha ngabona ukuthi no umfazi uzokwazi ukubekezela angiphumele ngaphandle uzobona ukuthi uzothola umfazi uzokwazi ukubekezela lokhu na ngihamba ke phuma ngaphandle ngathola umunye mama awakwazi ukubekezela ke lo awakwazi ukubekezela inkinga weba necancer wayasibhedlela washona kwake ngaphinda futhi ngiyolanda umunye ulanda umunye lo ngamlandela ngakuphi manje ngamlandela ngase eBhera uhambeni lami uzaliphinde ngibe inyanga njengamanje kwamanje awu ngaganwa uyazi ukuthi mawuyinyanga usebenza kahle thina inyanga sifuna umfazi uyena sifuna abafazi babili sifuna noma 15 siyabathatha manje kwabe njalo ke ngokubuka nje isimo semali ukubuka impilo yakho nokubuka imali engena kahle ayinobungozi enalutho hawu ngazale ngani sokela ngaqala ukuzala ngajonelwe ngani bo zonke ingane ngizisho futhi ethi siyaphila zonke semanje ngiyabona ukuthi uNkulunkulu wangisiza kakhulu empilweni yami noma beyangibekela ukuthi ngisuka nengane ezinjalo noma beyangibekelani ngeke sakwazi lokho futhi nje baba singasho ukuthi yilo 48 lo eswaziyo bese kuba khona nalaba ke esingaba no kunaba u4 bangekho lapho 48 kunaba u4 ngicamba mama abanye nje bebangifonela izona manje ngoba start box sibabeke ngoba phela nami iBhayibheli engafuni ukubona abosifazana vele hayi bekuyinduku phela angazi bekwenziwa yilo lelithonga nginalo noma bekwenziwa ngaleso sikhathi ngisempane ngathi bengisaliswa ukugijima kakhulu ngoba vele la bengena khona ngishiya ingane bangena khona ngishiya ingane maybe ngizomnika ngani zu2 noma zu3 noma zu4 noma zu5 ngisizwe nami kusubuke ngisempane ngisiqhenye ukuthi awu kasane ngani ngiba nengane singaka kwenze njani wonke nazi sikasonto hayi bhayi bengafuna ukubona ngoba siyabe skate yabe bengafuna ukubona angifuna ukaba mama kwamanje sekuthi ukuphola ngoba sekukhulile sengidala angisafuni ukuthoke manje noma ningachaya kanye uchaya kabili soku-right akuseko kubale ngoba bekungiphika ukuthi wabona nje makuthi ngena endlini mfazi ime ngenyawo akhali ukuthi kathi kwenze njani baba ndatawu ngifuna khona lokho ukuthi uyayibona seke manje sekukhulile akusekho-ke ukuthi ngingasho ukuthi hayi ngisagijima noma laba enginabo nabo bayabekezela bayangibona sekukhulile nami akusekho ukuthi kusasa nini
sekuthi ababa mase uthi mhlambi uthole ithuba uzongithola angikuyabona nakona ke nabo bayehlile inhliziyo unjani impela ngifuna ukuhamba manje ngokulapha South Africa ngiyalapha kamnandi nje kamnandi ngiyalapha nawo